дар толори коқи фарҳанги шаҳр шаби эҷодӣ ва маҳфили шеъри шоири маъруф исматуллоҳи абдуллоҳ хушоянди ширкатдоронаш ташкилу баргузор гардид. муовини раиси шаҳри Исфара Суруриддин Зиёватдинзода нишастро оғоз намуда зикр дошт ки сиёсати фарҳангиву фардоофаринии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боиси равнақи ҳамаҷонибаи адабиёт, таъсиси мактабу доираҳои адабӣ ва тамоми имкониятҳои муносибро барои аҳли адаб бунёд ниҳодааст. муовини раиси шаҳр ҳамзамон бо арзи сипос ба унвонии Исматуллоҳи Абдуллоҳ барои фаъолияти босамари меҳнатию эҷодӣ, ранҷу заҳматҳои зиёд ва саҳми чашмрасаш дар ҷодаи фарҳангу маънавиёт, густаришбахшии завқи зебоипарастонаи мардум ва таълиму тарбияи неки наврасон изҳори умедворӣ аз он намуд ки аҳли адаби Исфарамарз бо қалами сабз ва сухани созандаи худ дар оянда низ ба рушди фарҳангӣ ва болорафти маънавиёти аҳли ҷомеа саҳми хоси худро мегузоранд. сипас собиқадори соҳи матбуот Судуриддин Маҳкамов, собиқадорони меҳнат Ҳикматулло Маҳкамов, Бобо Тӯйчиев, шоир Расул Додхоҳи Раҳимиён, муовини раиси ҷамоати диёти Чоркӯҳ Мавҷуда Маҳмудбоева, раиси иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маориф Зайнура Ҳасанова баромад намуда аз ҷумла таъкид доштанд ки Исматуллоҳи Абдуллоҳ ҳамчун узви фаъоли иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар тарғиби ғояҳои сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат пайваста кӯшиш ба харҷ дода бо асарҳои пурмазмун ва ҷолибу тозаэҷоди худ дар дили ҳазораҳо хонандагону шогирдон ҷо гирифтааст. воқеан шоири ширинкалом Исматуллоҳи Абдуллоҳ яке аз сухансароёни бузург ва маъруфи адабиёти муосири Исфараи бостонӣ, нависандаи хушсалиқа, рӯзноманигори варзида маҳсуб мешавад. вай дар эҷодиёташ анъанаҳои рангини адабиёти тоҷикро давом дода, дар ашъори пурҷозибааш зебоиҳои нотакрори ватан, ифтихори миллати тамаддунофар, одаму одамгарӣ, некӣ, муҳаббату садоқат, мақоми зан модар дар пешгоҳи башарият, ормонҳои ботинии инсони соҳибмаърифату худогоҳро ба риштаи тасвир мекашад. асlan Исфараи зебоманзари мо зодаи шоирон, олимон, нависандагон ва бисёр мардуми мӯътабар аст. дар қатори онҳо ман бешак Исматуллоҳи Абдуллоҳро ҳам ном мегирам ки шоире ки ҳамеша васфи ватанро, васфи пешвои миллатро, васфи он созандагое ки имрӯз саросари ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад, ҷараён дорад, васф мекунад. ва инсоне ки ниҳоят ватандӯст аст, ватансаро аст, инсондӯст аст. ман имрӯз дар ҳамин рӯзи муборак вобаста ба 60 солагии ин шоири ширинкалом иштирок кардем. бисёр бисёр баҳраи бузург бурдем. шеърҳояшро мардум мехонанд, меписанданд. дар ҳама маҳфилҳо ӯ сухангӯ васфи ватанро месарад, васфи пешвои миллатро месарад, васфи Исфараи зебоманзарро тараннум таҷассум мекунад. ман дар оянда ба ин шоири ширинкалом, шоири дӯстдоштанӣ Исматуллоҳ орзу мекунад ки бо садсолаҳо ҳамин шеърҳое ки тараннуми ватанро мекунад, васфи мову шуморо, васфи Исфараи зеборо мекунад, қаламаш бурово, қаламаш тезу гиро бошад. исматуллоҳи Абдуллоҳ соли 1963 дар деҳаи бостонии Чоркӯҳ дар оилаи деҳқони оддӣ чашм ба олами ҳастӣ во намудааст. соли 1986 риштаи суханшиносӣ, рӯзноманигории Университети давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Илич Ленинро хатм намуда, чун шоири ҷавону хеле боистеъдод ба майдони адабиёт қадам ниҳодааст. нахустин шеъру ҳикояҳои ӯ дар саҳифаҳои рӯзномаи коммунисти Исфара соли 1979 чоп шудааст. минбаъд шеъру ҳикоя, мақолаву репортаж ва очерку достонҳои ӯ дар саҳифаҳои рӯзномаҳои ҷумҳурият, ҷавонони Тоҷикистон, омӯзгор, ҳақиқати суғд, ҳақиқати Қурғонтепа дард шудаанд. худаш аслан миллати тоҷик тарихан агар нигоҳ кунем, тамоми бузургоне ки ба қалам ба тамоми дунё машҳур шуданд, аксарият тоҷикҳо ҳастанд. мо фахр мекунем Саъдӣ Широзӣ ба, Хоҷа Ҳофиз ба, Хайём, Лоиқи Нотакрор ва Ҷоми, Сино, дигару дигар шоироне ки ин ифтихори миллати тоҷик аст. نه فقط در تاجیکستان، تمام دنیا
آنها را همچون تاجیک میشناسند. و امروزها شکر تنجی و امانی، شکر استقلالیت وطن عزیز، شکر سروری وطن، شکر آبادی تنجی وطن عزیز که ما اهل صنعت، اهل قلم آزادانه در فضای تنجی و امانی ایجاد کرده ایستاده ایم. هر یک روزی تاجیکستان را، هر یک روزی پیشروی وطن عزیز را. امروز یک برادری عزیزی من، دوستی عزیزی من و شاعری همفهم، نقطه فهم، نقطه سنج، وطندار، وطن دوست، زبان دوست، دوستی عزیزی ما شاعر اسمت الله عبدالله شب ایجادی خود را در نزد تماشابینان قید کردند. من بنده نیز اشتراک شرکت ورزیدم، چون که همکاری ما همراهی برادر عزیز یک سال نیست، 2 سال نیست، قریب 35-40 سال است که ما همکاری میکنیم. و عجایبی کار در آن است که آن کس بسیار چون که گفتیم وطن دوستان، وقتی که شعر درباره وطن می نویسند تمام نازکی هاش که می نویسند، یا درباره زبان، درباره مادر، درباره تمام گذشته های تاجیکستانی عزیزی ما، تاجیکان ما. برای همین من از آن کس افتخار میکنم که آن کس تاجیک هستند، هم شهری خودم هستند، که به فکر من اسمت الله عبدالله نه فقط به اسفره یا بر دیگر جا مشهور و معلوم هستند، به فکر من به تمام تاجیکستان آن شخصیت هایی که شعر را دوست می دارند، کیها است که آشنا هستند. مهنتی همین شخصی بزرگ را دیده من میگم که کاش بسیاری شاعران، بسیاری آن شاعران جوان از این کس عبرت گیرد، خاکساری را، وطن دوستی را و فخر کردن از وطن عزیز خود را. در حیات با انسان بزرگ همنشین شدن، هم نفس شدن شخصا برای من افتخار است. من افتخار از آن دارم که با چنین انسان بزرگ اسمت الله عبدالله دوست، رفیق، همکار و هم فکر و وطن دوست و وطندار هستیم. جشنتان مبارک شد دوستی عزیز. اسمت الله عبدالله هم در نظم و هم در نثر قوازمایی نموده اثرهای زیاد و خواندنباب آفریده است. اثرهای نثری او شاهد خوردکک، آتش عشق، باری منصب، قسم، سپاه، بوقلمون، حبیکان، اندیشه ها پیرامون تربیت نسل سالم، رمان تاریخی او تحت عنوان بدر عشق در بین خوانندگان سرشمار معلوم و مشهورند. تا امروز 7 کتاب او به دست خوانندگان نقطه سنج رسیده است. سال 1999 مجموعه شعرهای چشم دل، سال 2009 کتاب زفنون از چارکوه و سال 2013 مجموعه شعرهای شهر دل، سال 2014 داستان زن و مرد، سال 2016 دنیای دل، سال 2019 دنیای مهر، سال 2021 بدر عشق و سال 2022 اندیشه ها پیرامون تربیت نسل سالم از چاپ برآمده است. در برابر کارهای ایجادی وی از روز ختم دانشگاه تا امروز به تعلیم و تربیت نسل نورس مشغول است. قریب 38 سال است که وی در مکتب فعالیت آموزگاری دارد. چندین سال است که سروری مکتب تحصیلات میانی عمومی رقم 25 را به عهده دارد. در همه جشن و مراسم‌های سیاسی فرهنگی در حدود اسفر مرز برپا می‌شده از آفریده‌های او وسیع استفاده برده می‌شوند. استاد یک چند شعرهای نوی ایجاد کرده خودشان را به سمع هواداران کلام موزون رساندند. پگاهی وقتی که فهمیدم که استاد شب ایجادی دارند، یک چند مصرع‌های تازه انشا کردم که به دقت شما، به دقت هواداران کلام موزون رسانده می شود. چند بیت در 60 سالگی استاد اسمت الله عبدالله. استاد کتاب با نام چشم دل کتابی دارند، از همون چیز منشأ میگیرد. بعد نوشته شد: چشم دل بر دیده ظاهر دهد صبح صفا، قصه بین ماید ز ایام جوانی و وفا. آن زمان بود لحظه بشکفتن شاعر چه خوش، در نگاهش گل تبسم های یاری پرجفا. کتاب دیگری با نام دنیای دل دارن استاد. تکیه به همون کتاب دنیای دل یک چند مصرع ها ایجاد کرده شد.
دنیای دل شما پر از گنج، ای شاعری دریادل و دل سنج. خالی نبود ساعتک چند، در عمر بسا کشیده رنج. شهری دلتان پر از محبت، گنجینه مهر و هم صداقت. دل را به دل ره کشاید، حرفی دلتان پر از نزاکت. همیشه خواهان آنم که استاد سالیان زیاد برای هواداران کلام موزون شعر ایجاد کرده باشند و شعرهای نوی استاد که راهنمای زندگی شاگردان خودشان هست و دل هوادارانشان راه یابد. فعالیتی با ثمر او را بارها از جانب حکومت تاجیکستان قدردانی نمودند. سال 1989 افتخارنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سال 2011 عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، سال 2015 علاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سال 2017 علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، سال 2019 علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان سرفراز شده است. هنرمندان بخش فرهنگ با صنعت والای خش و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر اصفهان با قرائت شعرها از اشعار شاعر طبع حاضرین را بالیده نمودند. شاعر شیرین کلام اسمت الله عبدالله با اشعار تازه ایجاد خش به محفل نور و ضیا بخشید. این وطن با نظر لطف شما سبز و تر است. نظر لطف شما نور بصر تاج سر است. صلح و وحدت که بود هدیه و اعجاز شما، سوی فردا وطن ملت ما بال و پر است. بخت و پیروزی ملت ز پیام تا به پیام، هر که نادیده بگیرد به خدا بپسر است. هر که را درد وطن گر به زبان و به دل است، درد 100 ساله ملت به شما در جگر است. عمر صاحب نظران سوختن و ساختن است. عمر صاحب نظران سوختن و ساختن است. هر کی بشناختتان عاقل و صاحب نظر است. آن که در عشق خدا ساخته 100 خرمن زهد، آن که در عشق خدا ساخته 100 خرمن زهد، گر نبشناخت شما را ز خدا بیخبر است.